Thutha wa DJ Mfalme kuhingirwo thero thiku hingi 14 riu wakiri wake arenda arekererio hanini acanjamure andu hingo ino ya Easter. Wakiri wake erite Igooti ati Mfalme ni ararihitwo ni irabu imwe agakorwo agithaka nyimbo na koguo mabati gukorwo makimurekereria nigetha akorwo akihe Kenya kioto kia miago na gia gucanjamura. No Igooti ni rirareganie na uhoro ucio. Akenya mwena wa comment section maugite uhena John Njuguna akauga ni acanjamure oho enzake andu merute kwigiriria. Hena Jimmy J akauga he could have thought of that before doing what he did. Hena Joy Pinches akauga justice should prevail, God intervene. Hena Alice Boru ata huyo mwenye ako kwa fridge had the plans for the Easter agako akirakara na njira nene muno. Guko no kwa Mwangi wa Mohoro gakonge kuheana gitio kinene uko subscribe thini wa YouTube channel ino.